Well, Gary, your first point of the season, but I can imagine you're frustrated with that result. Yeah, we came in half time delighted with the performance. Thought we were very good, had good control of the game, and probably could have got more than two. So first half, at half time, we were very pleased. And then obviously we saw 2 seconds of that second half and 2 goals to Cardiff Met. What happened? No, to be fair, the manager said at half time that Cardiff Met good team. And he did say that they would come out and have a go, and they did, to be fair to them. Got themselves back in the game, although we thought we should have dealt with the 2 balls down the channel. Done a lot better with them, but to give Cardiff Met a bit of credit, they started the second half really well. Ryan, trydydd gêm gyfartal i chi fama, ydych chi'n hapus efo'r pwynt na? I feddwl sut dath y hanner cyntaf, dwi'n meddwl wedyn ni fod yn anhapus, achos dwi'n meddwl oedden ni at y races o gwbl hanner cyntaf, oedd yn quite sloppy, oedden ni'n meddwl intensity, oedden ni'n meddwl yr end product in a way, oedden ni fod dipyn o'r bel, ond dim llawer yn byd efo fo, ac oedden ni lotri agor heb y pel. Ryan, trydydd gêm gyfartal o'r bron i chi, beth ydy ymateb di i hen yma? Wel, os ni'n gallu wario fel yr ail hanner am 90 munud, fel ni wedi wneud am y ddoi gêm arall hefyd, byddwn ni'n ffain. Ond be ni ffili wneud yw rhoi gol i'r chep i'r tîm eraill. Chwarae teg, o'n nhw wedi bwdw ni ar y gwrth ymosodiad dwywaith heddi, a ddim dwyster yn y gêm o gwbl. A dyna beth o'n i ddim yn hoff iawn o hanner amser. O'n i'n edrych fel bod ni'n cael ei bwlio dros y cae i gyd. A ail hanner dath y boys mas gyda bach o bang. Ac dyna beth ni'n gallu gwneud pan ni'n wario gyda bach fwy o ddwyster yn ei chwarae ni. A wario bach fwy, ddim yn uniongyrchol, ond gyda bach fwy o ddiddordeb i sgorio. So, bles iawn i ddod lawr fan hyn i cael pwynt arall. A ni wedi wario 3 gêm anodd iawn mor belled. So, 3 pwynt a heb golli to. Gol arall i ti, ail tymor yma yn y gyngrair. Hapus efo hynna, wrth gwrs? Ie, oedd. Efo, especially ar ôl y gol cyntaf i Hwlffordd, o'n i'n meddwl, oedd o'n bai fi oedd o. Na i ddal fy fyny am hynna. So, oedd o'n neis gadw contributor gael gol yn ôl, wrth gwrs. Cyfartal'n hapus, ond sef gadw gael y 3 pwynt.